resides in Lake Lamada. It is less salty than Lake Torrevieja, so there is more food for them to eat. The many plant species found in the area include some that have adapted to survive in highly saline conditions, such as the ward family and the sea lavender. En el argot salinero, a las montañas de sal se les denomina garberas. Estas montañas pueden alcanzar una altura de 20 metros. Cuando llueve, su forma triangular facilita la evacuación del agua, formándose una costra en la superficie que impide que pase al interior de la montaña y pueda disolver la sal. Cada cono contiene un volumen medio de 15.000 toneladas y la capacidad total de la garbera es de casi 800.000 toneladas. In the saltworker slang, these mounds of salt are referred to as garberas, which roughly equates to the word haystack in English. These haystacks can reach a height of 20 meters. The triangular shape of the mounds helps to keep the rain out. When it rains, crust forms on the outside of the salt, and the rainwater simply goes up. Otherwise, it can penetrate into the interior of the mound and dissolve the salt. Each mound contains an average of 15,000 tons of salt. In years of an excellent harvest, the total capacity of these mounds can reach almost 800,000 tons. A nuestra derecha podemos apreciar el complejo de la industria de la química. Se construyó entre los años 1956 a 1966 para la fabricación de subproductos derivados de las lejías concentradas. Este proyecto industrial no tuvo los resultados esperados, quedando todas las fábricas clausuradas en el año 1977. Estas naves en la actualidad están prácticamente en desuso. The industrial complex situated on the right was built from 1956 to 1966 and was used for the manufacturing products derived from concentrated sodium. However, this industrial venture was not as successful as anticipated. All the factories were eventually closed in 1977. Today these buildings are virtually abandoned. Now we are going to enter the old chemical pools. These pools are still used for the production of exceptionally high-quality sea salt, known as fleur de sel. A continuación nos adentraremos en las antiguas balsas de la química que actualmente se utilizan para la extracción de la flor de sal. Es un producto con unas cualidades únicas debido a las características medioambientales de la laguna de Torrevieja. Su producción se realiza durante los meses más